Ishotora ntambara riri gukomeza gukorwa n'uyu muyobozi uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi atutse u Rwanda na AFC M23 ahimbira abarwandafoni bishwe na FDLR ndetse na FARDC. Ikinyamakuru African Intelligence cyavuze ko perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yongeye kuvuga amagambo akakaye ku Rwanda n'umutwe wa AFC M23 yabashinje ubwicanyi n'iterabwoba, ariko abasesenguzi bavuga ko ibi ari uburyo bwo kuyobya uburari no kugusha mu rujijo abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bitewe n'uko perezida Felix Tshisekedi azi ukuri ariko akaba atagomba kuvuga ukuri ku bwicanyi bwabaye mu Rwandafoni, ariko mu bw'ukuri bukaba bwarakozwe na FDLR ifatanyije na FARDC. Mu kiganiro n'itangazamakuru, Felix Antoine Tshisekedi akaba yashinje u Rwanda ko rukomeje guteza akaduruvayo muri Kongo ndetse no gukomeza gufasha uyu mutwe wa M23. Aboneraho gushinja AFC M23 gukorana narwo, ndetse icyakora nta bimenyetso yigeze atanga bifatika. Haravuga ubwicanyi bwakorewe bamwe mu banyarwanda baba muri Kongo, barimo abashinjwaga gukorana n'umutwe wa M23 cyangwa se kwitwaza telefoni zigezweho nka smartphone. Amakuru yizewe yemeza ko bamwe bishwe n'inyeshyamba za FDLR ndetse na FARDC. Abasesenguzi kandi bakagenda bakomeza kugaragaza ko perezida Felix Antoine Tshisekedi Kirombo ashaka gukomeza guhindura ukuri kw'ibibera mu burasirazuba bwa Kongo, aho ingabo ze hamwe na FDLR bagiye bagaragazwaho uruhare mu byaha byibasiriye abasivile bigiye bitandukanye, kwica abaturage ndetse no gusahura abaturage ndetse no kubuza umutekano abaturage. Ibi byose perezida Felix Antoine Tshisekedi akaba ashaka kubirenza ingohe. Ibinyamakuru by'Abafaransa bikaba byatangaje ko aya magambo ya Tshisekedi atari ukuri, ni umujyo bwo gutizwa umurindi ndetse intambara n'urwango biri gukomeza kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ugusubiranamo guhambaye. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu Kanama 2025 habaye igitero gikomeye ikavumu mu ntara ya Kivu y'Amajepfo. Iki gitero cyagabwe n'umutwe wa Wazalendo cyasize icyuho kinini cyane. Ahagana saa 11 z'igitondo ingabo za Wazalendo zagabye igitero gitunguranye ku birindiro bya FARDC biri mu gace ka Kavumu hafi ya kamwe mu makaritsiye ya Bukavu. Haravugwa urusaku rw'amasasu, ibisasu byaturitse ndetse n'ubwicanyi bukomeye bwakurikiyeho. Amakuru aturuka ku baturage ndetse n'abayobozi bahaturiye bayobora utu duce bakaba batangaje ko abaturage benshi ndetse n'abasirikari basize ubuzima, barimo abasivile ndetse n'abasirikari. Imibare ikaba itaramenyekana neza, ivuga ko hapfuye abarenga 20, abandi benshi bagakomereka. Ibikorwa remezo bikaba byahagaze, abaturage benshi bahunze, amashuri arafungwa, imihanda irafungwa, umwuka w'ubwoba wigaruriye abatuye muri ako gace, aho bamwe bavugwa ko ari ubwa mbere babonye igitero cy'ubu bwoko. Ababaza Wazalendo ndetse na FARDC bakaba basubiranyemo mu mwuka no buryo bwo kutumvikana ku gitero bari bashaka kugaba kuri M23, bikarangira umusirikari wo muri bo atumvikanye ko bagaba icyo gitero mu masaha ya kumugoroba, dore ko ngo bari bapanze ko bari bugitegure mu gitondo bakakirungika kuri M23 mu gihe kingana n'amasaha 9, bico bakaba bapfuye ko n'ubundi batari bashaka kugira ngo batake mu masaha ya mu gitondo. Uwo musirikari akaba yababwiye ko batari bukora urugamba mu by'ukuri bwakeye, bikaba byatumye
barasana ubuzima bw'abasivile ndetse n'abasirikari muri rusange. Ubuzima bw'ibi bitero bikaba bwagiye mu kangaratete. Ni mu gihe n'ubundi abatuye muri uyu mujyi babayeho mu bwoba bitewe n'uko iyi Wazalendo iza igakora ibyo yishakiye ndetse igangiriza n'ubuzima bw'abaturage, dore ko banatanatinya kwikira abantu ku karubanda, mu gihe ibi byose Tshisekedi akomeje kubigereka kuri leta y'u Rwanda ndetse ashinja ko afasha umutwe wa M23, ariko abasesenguzi bakavuga ko uburakari bw'abaturage ba Kongo, ubwoba bushobora kuba butangiye kwigaragaza binyuze mu bikorwa bibi bya Wazalendo. Bamwe bakomeje kwibaza nimba Kavumu ishobora kuzongera kubona umutekano. Ese iyi Kavumu yo yaba igiye gutangiza intambara yeruye, by'umwihariko umuji wa Bukavu? Info Hub 250 irabikurikirana umunsi ku munsi. Kanda subscribe, sangiza iyi nkuru tubagezeho ukuri kose, kandi wibuke gukora like. Turagushimira nawe wakoze subscribe ndetse ugakora na share, kandi n'igitekerezo cyawe cyatugezeho. Amakuru yacu reka tuyakomereze mu burasirazuba bwa Afurika yo hagati. Abasirikari b'u Burundi basabye General Sultan Makenga ubuhungiro. Ni nyuma y'imirwano ihambaye cyane yabaye hagati y'ingabo za M23 ziri guhangana na FARDC ndetse na FDLR zifatanyije n'ingabo za EAC zisigaye zikorera ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ibi bikaba byatangajwe n'abasirikari bafashwe mu matekwa b'igihugu cy'u Burundi bagera kuri 52, bakaba basabye ko General Sultan Makenga yabaha ubuhungiro. Biravugwa ko kandi ingabo z'u Burundi zoherejwe na General Prime Niyongabo Neva muri Kongo zatashe ari ndembe. Bamwe mu basirikari babo bakomeretse bikomeye, abandi bagarutse bafite ihungabana. Ibi bikaba byakongeje umwuka utari mwiza hagati y'ubutegetsi ndetse n'abaturage, bashinja ubuyobozi bw'iki gihugu gukomeza kumarira abantu mu muriro ndetse no gukomeza kwivanga mu bitabareba mu ntambara y'abaturage b'abakongomani. Aha AFC M23 ndetse n'umutwe nka Twirwaneho bahanganyemo na leta ya Kinshasa. Ibi bikaba bikomeje kugenda hagaragara abaturage benshi bo mu Burundi bakomeje kugenda babura babo mu ntambara zidafitiye inyungu igihugu cy'u Burundi namba. Ku busanzwe u Rwanda ndetse na DRC n'u Burundi n'abandi bafitanye umubano mubi. Abasesenguzi bavuga ko ibihugu byinshi biri kubangamira umutwe wa M23, aho biri kwifatanya n'imitwe yitwaje intwaro nka FDLR mu kurwanya Makenga ndetse na bagenzi be. Ibi hakaba haraje ku isonga igihugu cy'u Burundi ndetse gitoza kikanaha ibikoresho FDLR ngo ije kurwana na M23. Ibi kandi bikaba n'ubundi Burundi bwaragetswe ibyaha bigiye bitandukanye bwakoreye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nko gushira ubuzima bw'ubwoko bw'abanyamurenge mu kangaratete. Mu mirwano yashamiranyije AFC M23 ndetse n'abarwana kuri leta ya Kinshasa, by'umwihariko harimo abarundi ndetse na FDLR. Abarwanyi ba FDLR bifatanyije na FDNB, igisirikare cy'u Burundi, bakaba barahungiye mu duce nka Ngozi ndetse na Cibitoke. Aha ni ku mupaka utandukanya ibihugu byombi. Uko biri kugenda bikurikirana amagambo ku yandi, baterana amagambo, niko n'ubundi batari guhema kuba basukanaho ibisasu ndetse na za misiri zigiye zitandukanye. Nk'uko byatangajwe na M23, ntabwo ubuzima ibikorwa byose biri kugenda birakorwa na M23 biri gukomeza kubungabunga ubuzima bw'abaturage, mu gihe FDLR iri kuhungabanya ubuzima bw'abaturage ndetse no gushira ubuzima bw'abasivile mu kangaratete. Ibintu bikomeje kuja irudubi, umutekano muke, amakimbirane hagati y'ibisirikare n'abakuru b'ibihugu byose birasiga ibikomere mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'umwuka mubi, by'umwihariko bikabangamira n'ubutwerane n'ubuhahirane bw'ibihugu byombi mu karere. Info Hub 250 turakubereye kubikurikirana hafi gatanu, kandi ntucikwe n'andi makuru. Subiza like, kanda subscribe, hanyuma usangize n'abandi. Amakuru yacu nakagaruka. Murakoze cyane.